Hikwala crossing ya Kangobe. Ya Kangobe. Le Kremetat. Le crossing ya Kremetat. Xikwala crossing matlasa. Xangena sweswi. 5 minutes nje. 5 minutes to 12 ta xiri Kangobe. Angena sweswi. Angena Kangobe, ngena ka territory. Matlasela xi ya ku hlaseleni. Xikwala Kremetat, ngomnge Kremetat atsanimita ni kwala khoneni kwala. Kwala crosseni, matlasela xi la crosseni ya Kremetat xi ya Kangobe. Matlasela xi le Kangobe. Ntava ku inyangeni va ri tumberini hala ka va ra bava la. Ta cheka miti liya ka ra bava la. Ni kombela mi ni chekisa kwala na eka va the one mi cheka la. Ku endleka yini? Why mi tumbeta munhu va Kangobe? Why mi ni tumbetela munhu? Mara mi tumbeta munhu mara na khurota. Why mi tumbeta munhu? Wa matimba ifikini ile cross ile Kremetat. Ya kona ikwala wa matimba. Ikwala wa matimba ila crossing ya Kremetat. Mina kahle no faka nsuka la ka league le ya ku tlanga Xichangani, ni fake nsuka ni ya tlangela league yin'wanyana. A swi fele leswi ni swi endlaku na mina swi vonini. Mfake antivi kumbe ni ya tlanga maskandi se ni phikizana na vakhuzani na vadqokama ni phikizana na vona valava. Hikula ka league leyi no ti endlela ni ri nexi. Fambela nexi. Matlasela xi nga hlasela. Hayi ku tsemiwa lembe sweswi, tsema lembe hi 12. Ku sale 44 minutes ntsena. Matlasela xi ya Kangobe. Moni bana bele mtayitwa. Ya. Na ku ta loko ni fika le ka ra bava ni ba bele ni twa ku va ta ni twa na a ni cheka bele ku yi kahle. Kokwani Afrika matlasela xikwala cross xi la Kremetat. Ni le ku teni kokwani Afrika. Ma ngu tumbeta misalwe ni ta searcha hinkwako, ni ta ngunduvanya hinkwako kokwani Afrika. A mina chance sweswi. Ni rhumele masocha hi renderini kwala ka Ngobe. Matlasela xa hlasela nyamuhla. Loko nga n'wi kumi ta sayi bati nhlolo ta huma Kaizen u hundzulukile. Eka sayi bati nhlolo ta huma nyamuhla. Why mi tumbeta munhu mara va Kangobe? Mara mi tumbeta munhu na minyumi mara. Mi tumbeta munhu na khurotani. Hlasela xi le Kangobe. Xa nghena mahlasela. Mina ku ni xavela energy drink, hayi mi nga ta ni draga ni nga ha pfuki ni ya Kangobe ni energy drink, mi nga ni bribe ku mina ku ni xavela energy drink ni ta kha ni nga fiki ni lava munhu la Kangobe nyamuhla. Matlasela xi le Kangobe, xi le Kremetat xa nghena na kanjhani. Ni mi byerile ngu ni le ku teni. Neko neta eresama kufana na Hamzat. No. Nuhetela kuyangikhesha. Mahlasela. Nta eresama kufana na Hamzat neku nuheteleni. Mahlasela xo. Tumbeta timani kwana. Nita eresama. No hetela kufana na Hamzat. Vela nga hlambi munhu wa kona. Ntsena ni khome. Eresama hey. No akuna 22 minutes. Kwa we inda 5 minutes. Lava hula va tinyika tinghoma ta mina ku ivula mina swi
Hey, mina nina munhu la ka ngoma, lava munhu wa mina la ka ngoma. Why mi tumbeta munhu? Wa khirota ni. Ya mina mafamba wexe. Mina mafamba yexe, hayi, ti fambela nexe. Neko kwakwaza machanga ekele. Neda irisemo fana namjano. Ego angatambe munu wako. Beta kungulukane wale kangowe. Edewane kwale kango. Kokwani Afrika kwale kangowe. Maram tumeta muno ngwa kango. Mitumeta muno mara. Na kolonyana minfonela mimbyela ku ile kwi. Bale ka malumu wa ye ka Rababa. Barababa ke nyaka motho ka mo. Ntjane mtse ke nyaka le yona mo kule. Ke nyaka kulubeo. Nasirebe sa kulubeo ro ba re go idiene. Rebra. Agri ya garabiwa ra garaba. Re garaba ka mezi of peace. Alle reisa ra ke na le tsona. Re se paka na tsona. Agwa mutromo. Nanga mu. Wavuma ka mno ka nga ku favor ya me hanya ku baba khoseni. Swa tatika ka Xikwembu ni komele 20 years mina n'wami nyikete 3 years Xikwembu nga ku xinisa kona ka 20 years hiku loko yi ku next year ta va no sala life 4 ka tatika xifuva xa ha ri kahle ni na mbilu ya koti mbilu ya mina mbilu ya koti a ni ngo loko munhu ya ku thwaseni va n'wi disa mbilu ya koti ku ta va na xifuva se ya mehe mbilu ko va mbilu ya koti a ni hleketi ku fana na vanhu van'wana ku na leswi swa ku mi fane ni tshika vhele ni ku ku ni tiyimbelela timbirhi tinharhu ti va right mara hayi swa lembe leri ni byerile Mzerini kona makomba ndlela yelelangi ka ti love song kona makomba ndlela nego makomba ndlela wembelo yameno sene kumechale rorandembe futene nguranda ngapona ntema wa yeno hey Arez nga boshi tingoma nga boshi tingoma ikona makomba ndlela Kwana mahanyelo. Mahanyelo, asimabona mahanyelo lama. Mahanyelo lama me hanya kumanguma lama ya kun'wanuna gada wasati na wasati agada wanuna. Ay mahanyelo. Leuteni mahanyelo. Na ya liya ya maraku ya vanhu. Ani problem ya vun'wina mtwisisi ku music ani yimbeleli vun'wina ntsena. Kuna swihlangi, kuna vo rhandza nhlamba. Kuna vo rhandza va motherfucker ku ri nhlamba a nga swi tivi ku nhlamba hi ku yimbele hi xilungu vayimbeleli va dzaliwa ni ntsena me a swi tiva ku ni endla yini ni yimbelela hinkwaswo a swi lava teki veka tlhelo un'wana na un'wana ni n'wi vekele ndzhwalo wa yehe wu n'wi ringana a to yimbelela to taniya ni lawuriwe hi munhu yini ku yimbelela mina voice ya mina miehleketo ya mina n'wehe lexi mi nga xi tisa laha ka mina hi lexi avuxeni mi tise lexi me ni nghena hi lexi ni nghena mbilwini ko ni rhandza ma hlasela xi kwala crosseni kwala ni te hirisema na sweswi wa ni heta ya njhani ni hela ni nga tlelaka ngetleli ngetleli role model ya yena yi nga size yi humesa swilo swa kona a ku tleleki yimele ku twa tingoma me swa ya ni yingiseli
swa yena mina ni yingisela hi mele ku yingisela swa mina swa bava swi endlaku ende yeyi serious mina ti hlekela hi serious khunguluka no khunguluka loko famba phela na ku famba kuna khunguluka swi nga swi ku munhu vo ti khayima yexe yo we yo nama we wile ala oh ai swa hela sweswi top swa hela sweswi top sweswi top swa hela a swi kopulukeki leswiya nge kopululi leswi hambi no famba nghena studio swi endla u kuma team ya kahle swi endla a swi endleki leswi mbi no ku nyika na ti-rights ta tinghoma u ya tlanga mi endla hi leswi leswi i swa mehe ni ri nexe ya nyamuhla ti-31 nyamuhla i ti-31 ta December ta hina nyamuhla hi tsema lembe da ya jovota kwale ntirhweni manana da ya jovota ntirhweni swa ku tlela kona do a ku tleleki ku tleleki nyamuhla hi tlela ngitele ngetleli hi tele ngopfu na me n'winyi wa yona can't wait ku yi download a ku tleleki mindzuku hayo hey ni ri until December TikTok yi nyikeni mina ku be tinsimu ta ti-trend ntsena yin'wana na yin'wanyana yi connecta na kun'wina ya mi ta yingisela hinkwato na chong mi ta yingisa hi mina mani mina khaiseni u reriwile ta yingisela hinkwato na tirhandzi hinkwato ta tlhela ni ti performa hinkwato mi tlhela mi yimbelela na mina ni mayangani mina wa wena ni kwala crossing ya Kremetati ya huma sweswi ku sale ungani 32 minutes swi swa kona 32 minutes swi le kusuhani swi le kusuhani ta tshama ka ni vulavula sweswi swa ku mehe ni kota ku yimbelela ni ri nexe amen na lavan'wana va yimbelela mara loyi a swi kotaka ku yimela ku yimbelela ndzi na swona nuna wa mina va bohela ntsena u endla magic jara mina va bohela ntsena wa swi endla swiluwe ku ri wa hlayisa mi swivuli swona mkhuluma vungwatla ku ri wa swi ta ku xisa lexi ndzi na swona kahle nje ni yimbelela ni yo tshama loko humesa mina ta switwa ni ka humesiwa nyamuhla ku humesa mina swo boha u ni fila a swi ngoma leswa n'wina leswo masiku swa ku ta ku wa humesa ka ri hey hi murangaphandla n'winyi wa gasi I'm in charge na mtondolo vani mina ni cila vaololi ni va kume va etlele mina ta pita ka va phaphamisa ka khurumula le bayi ka zena ka force ale ku wena maka nna ya no music a wu lavi munhu mi wu teka hi enga wu tekeni kahle swilo swi entertainment swi vulavula na moya ya vanhu swi vulavula na timbilu ta vanhu swi thova timbilu ta vanhu actually swi rhulisa mihleketo ya vanhu magic shem magic ni hlangane na n'wana sweswi laya loko ni kanila ku fika la cross ya Kremetati kwa ka mina ku hey
a president ya lembe leri na ku ya ti vonakarisa le na ku na mina nsati a yimbelela ku ni ndla magic ni ka ni humese minzuko ya vona hayi vavanuna a hi fambeni mi ya hetisa hayi shem a hi va dobadobeni va sesiwa hina laha va ta kota ku hi themendela ku endla magic u ta endla magic kanjhani wena ka u ba ti-10 rand magic wa njhani walowo masalamusa magic kuna magic kuna masalamusa roba vana vanhu masalamusa magic mi ndzi ku tithekisi ta ka ra bava ti ta tikati cha mina ntsena tithekisi ta ka ra bava mi nsuku ni twa maku masete tisawundi ti ta ti vuya xe mi nsuku munhu a bhakela wa khandziya thekisi a va hakela a khandziya a nga disturb vanhu ku yingisela music va ku twa music u hakela wa khandziya u driver hey ku tlangiwa beni mahengani na swi tiva hi yaleyo mali ya n'wina volume a yi henhla ya ku buwa magic swi ya kona se ku sale 25 minutes manawini swi ya kona hayi no kokwana Afrika magic mi zama ku yi cinela va nga ta kwata hi ku a ni va right tingoma ku fika ku va to cineka ku mi champa ke mi cina ngopfu kokwana Afrika loko ba mahlasela ndzima hansi hi nhloko ba mukapa kokwana Afrika loko mi va vona va nga ta kwata va ku ya a wu cini wena i chayela mina vanhu va teka tingoma ta mi va hoxa xikhwameni a ku ni vula yena ngove liya ko va yehe ntsena ri yexe wa ka ngove yi yehe ntsena phela ku va sikheto va telela xawela hala ni humaka kona le midaswi i fikile wa matimba nkarhi lowu a wu yimerile wu fikile se ni ta boheka ku ni huma la ka live hi ku ni fakele ni nghena laha ka ngove se ku sale 7 minutes loko no ka ni nga humi swi va ku 12 yi ta ba ni nga ngenangi se no tlakuka la Kremetati la Crossing se ni ya ka ngove ni ya ka ngove ni ya ku a hi risema ko ya wa ha ri kona ni nandza yena la ka ngove a vhele na mata tizwani ya ti hlanganya njhani ti tani ta ti hlanganya ndana ti tani ku na mapfurha wo la ku totiwa yeah okay yeah no hi swona hi ta vonana mundzuku okay ni swi cinta ku te ku nge vi na risimu ro tlula malambani mara siku ni fambaka emisaveni swi kahle ni swi veka on record ni fakele ni famba hi risimu ra Malwela loko box ra mina ri ehla ri fake ri ehla hi risimu ra Malwela hi ku risimu leriya ra Malwela ri vulavula hi mina ku ni yo lwela risimu leriya ri ta inspire vana va mina na generation leyi nga ta va yi sele ku swi nga khataleki ku vanhu va endla yini va pfala va endla yini lwana ku hava munhu wo ka nga lwelangi that's why na Mandela tshame 27 years a jele yo lwela hi swoho ku lwela leswi xilo hambi xi ri xa wena fake xi lwela futhi ngopfungopfu loko ri xa wena fake xi lwela se risimu leriya aka mina ri ta tlula malambani hi mhaka ku ri vulavula hi mina risimu leriya ri ta motivate vana va mina ku na siku ni va siyaku laha misaveni va swi tiva ku
ni yo lwela na vona a va lwi a vuton'wini hi fake hi lwa ni malwela a xi kona xi nga ta u tshamile wo lwela na wo lwela mina no lwela ndzi swi pfumela timovha a ti ta milorhweni timali a ni lorha ni fumile milorhweni ni yo lwela triple story leyo akiwa xitina lexiya xo xaviwa lexo xo voniwa hi ti-engineer lexiya loko na swi tina swo forum a murogolo a swi aki ti-triple story leswiya nge voni va ka va aka ti-flats hi swona kwaku hayi swona va hleki vana va mani mara no lwela ni malwela ni yo lwela ndzi swi pfumela a xi kona xi ta ka u tshamile president Mayengani wa vulavula ni mi rhandza ngopfu mi nga chavi ku ni vulavula hi rifu na ta hanya kwakwani ni siku rin'wana hi ta fala a ni hi hanya kan'we se i ku loko swi humelela ni fakele ni endla hi risimu ra malwela until ri kuma replacement mara bokisi ra mina ri fike ri endla hi malwela vana va mina va fike va swi twisisa ku papa vona i yo lwela va fike va lwela na vona u nga lweli xi xo ka xi nga ri xa wena lwela xi xa wena mina leswi swi nga swa mina ni yo swi lwela president Mayengani wa vulavula ni mi rhandza ngopfu khatsa